تماشاوان نهجا ایوار باش دما و خوش به و هیوی دکم هون باش بن هون زانن چند روزان نلوه داره بون در و بون هاتن من بیریا وکر بو براستی ایرو 25 ماه حیشتانه دشمه دل بخویندارم بولتنه کنم چند از جوارا پیشکش بکم دناوا وی بولتنه دار تشتی کم در و لامریکا حاضر کرنه پروگرام یکم از جوار دوی بولتنی دا پیشکش بکم لی دست پیکه لی سر نوچهیم تماشا بکن. حکومت سوریه بریار دا هل بجارتن لحسک رقا و سویدا چه نبن. کردی دبیجن او اعتراف بوان هل بجارتنان ناکن. سروک برای کردستان سوریه جی خواست او بخواه هل بجارتنان لروج آوای کردستان بیک بینن. الله أكبر الله أكبر لناحية الشيء لعفرين شركي جران دنابرا هزن حكومته وشكدارن عمشاتا دركت هزن حكومته لعفرين برياردان كو براين أبو عمشة بقرن مبارك لكم كمجموعة هذه الرتابة جديدة ومنبارك لأنفسنا كطائفة إيجاد ترتيب فعلا على مستوى ريبري دروزيان حكمة هجري خواست هريما سويدا ببا هريما كسر بخوا وجه سوريا جدا ببا سي جروبين چكدار جي بونا يك وبناوه زيروان اجتماعي ين دروزيان للسويدا هزا خوا فكر امید وی بولتانه دا باله بکشینن سر یک جکفنترین وستگاه ترین ین سوریه او جی وستگاه میدان اکبس العفرینه او وستگاه اوروبا به بغداد و گرید دا حضور ناسد دو سیسو جهود چکرن و محطو چکرنی گنده فرانسو بی آلمان بی مشارکه کرن بنيرن للسورية سي باريزغا هنا ندبن كنترول حكومة سوريا دانا حسكية رقايا سويدايا حسكية ورقا ونيفي ديرازور جي باريزغا هكا سوريا دبن كنترول كيدا دبن كنترول هزين سوريا ديمقراطيك يعني دبن كنترول كردان دانا سويدا جي دبن دستي دروزيان دايا يعني ندبن دستي حكومة سوريا دانا حكومت سوريا بريار دايا البجارتن لحسك رقا وسويدا چه نبن سروك برايا كردستان سوريا سيامنت حاجو جي آليين سياسيين كردي خواست و بخواه البجارتنان لروج آوائي كردستاني چه بكن ريفا بريا خواسر جي دبيجا او البجارتنين كو حكومت دكا وين الروابن يعني نمشروع بن دبيجا البجارتنين كو كرتي دا بشدار نبن او اعترافه بوان هل بجارتنا ناكن عن سوريا جديدة دون أن نضع المرأة في موقعها بروسيا انجام دانا هل بجارتنين برلمان سوري لهمبر آلنغاري و هلوستين جداية بينما نتحدث عن وحدة ببهانياتك چونا روشا أولهي حكومتاوي ولاتي بريار دايا هل بجارتن لسي باريزگهن حسكي رقا و سويدايا نيين كرن القومية والدينية والثقافية ريفبريا خسروا بشك جري خستنو آليين سياسيين كردي فان هل بجارتنان بفي آواي نرواد بينن وردكن سروكي برايا كردستان سوريا سيامند حاجو جتورا مديايا رودا ويرا راقهاند كو ناوي في بروسي نهل بجارتنا بلكو دست نيشان كرن حكومة آدم كيا سوري بريارستان جو بارلمنت وريه البجارتن بس أبنه البجارتنا حمو اندامي بارلمنت يعني وقت بيجي مجلسات سوري تينا تعيين كرن وكان زانن تلتك جعلي رئيس سروكي دمكي يسوري بريس شرع تعيين كرن ودتل تيدي ج كوميتا ويبخوها تعيين كريا تينا نقاندن هالبجارتنينن أفيك جعلي ديفا سويدا وحسيتشا هالبجارتن اللي تشينا سروكي برايا كردستان سوريا داخوازج تفجرا سياسية كردي لسوريا دككو برلمانك تايبت بنافچين خو درست بك از بهاركم جرك تفجرا سياسي برسبك تند بدي اف
پارلمنتی وری تعیین کردن نونرتیا ملتی سوری ناکه نشرعیه جعلیه دیو گرک وقتی که کرد تفکر سیاسی کردی لفرونه و بهور یامده سر دستوره که کردستان سوری لف بکی و هل بجات نخوا او بکن پارلمنتی که جوی کردستان سوری هل بجرن ها اف وقت ام وی بکن جعلیه دیو دوی دخواز وری کرد نتویک بوی بریارا 2254 بريفا ببيت في پارلمنتی وری هل بجارت یعنی هل بجارت میل پیش روزی سوری چه بن سیوانا نتویک بوی دبی وکا چاوا بریارا 2254 دبیجی. ریوبریا خسر لآلیکی او برای کردستان سوریه لآلیکی دن را گهاندی کو دورخستنا سه پارێزگehên سووری دوورخستنە ji Kurd û Dirûzan re. Wiha jî rêveberiya Xweser dibîne ku ev hilbijartin berûva jî biryara 2254. Bereya Kurdistana Sûriyê jî daxwaz dike ev hilbijartin li gorî wê biryarê bê nekirin û bi serperiştiya netewên yekbûyî bin. مريم بحثا البجارتن دكن البجارتن دروجفا حكومتها سوريا يعني دروجفا شامي دايا اللي ندروجفا كردان دايا ندروجفا دروزيان وندجي دروجفا علويان دايا يعني نتني كرد علوي ودروزيجي هالوسط خود درباري هالبجارتن هذا ديار كرنا يعني اشكرت بيجن كهو اعترافه بهالبجارتنين كو حكومتها سوريا تشيبكا ناكن يعني اولدجي وي بروسينا مثلا عندما انجمنا رابطه علویان لینا برکات جرودا و اشکرت بیجه کل پارێزگehên پراوا سوریه هالبجارتن هاتنه بویکوت کرن لگوری گوتن اوه لپراوا سوری یعنی لساحل سوری بن پیکرن بردوام دکن و روش جبو انجام دانا هالبجارتن انجی نگنجاوه بریارا کمیته بلند یا هالبجارتنان لسوریه به انجام دانا هالبجارتنان و به پاشخستن آوان لهر سه پارێزگehên حسکه، رقه و سویدایه کارودانên بردوام جعالiyên سیاسی ên سوریه و Rojavayê Kurdistanê ve li dû bixwetîne. Serokê Tevgera Azadî ya Kurdistanî Mustafa Cum'a helwesta tevgerê ji hilbijartinan ji Rûdawê re eşkere kir. مخابن يعني اف هالبجارتنا بشتي دمكي نيزيك يا تشيبه به جالي دسلاتا شامي يا دمكي اما امواد بيدن كو ناكا برجواندي جالي سوري بهمو بيكاتن خوا دعيني وقت دا برواجي دا خازن بيكاتن سوريا كو سوريا كينا نبندي تخواستن هم يعني برواجي ويبا كفتنا نبينا أحمد الشرع سلوك دمكية سوري وسلوك قصد مظلوم كوباني يعني تشتي دبه همو مخالفي تشتي قلي سوري دخازه بيكاتن هندري سوري دخازن بارتيان سياسي كدخازن درباره هالوسطا بيكهاتيا علوي دا انداما انجمنا گشتی یا رابطه علویان جدرو و نافخوا یا سوریه شتور مدیایی یا روداوی را آخوی. يوجد الآن دعوات إلى مقاطعة هذه نها بانگوازی جبو بایکوت کرنا وان هلبجارتنان هنه وکو هندبینن راش لهريما پراوه پر آلوزه. از باور ناکم که اولهیه که راستین هیا جبو بجداربون علویان ده هلبجارتنان ده. زیده باری بن پیکرنن کول دجیوان هات نکرن. کم کجین که هاتن کرن و شواتن که نهال نافچهین علاویان هنه. از باور ناکم که بجداربونه که بهیس و اکتیف هبه دبه هنکس بجدار دبن. تورا مدیایی روداوی درباره هلوستاج هلبجارتنان ده پیوندی بچافکانیه که انجمنا نشتمانیا کرد لسوریه انا کسی کر و چافکانیه دا زانین کو او دخوازن هلوسته که هفبش ده چارچوه شانده کردی یاددان و ستاندنه ده جه هلبجارتنان بیداین. حسین عمر روداو شيخ دروزيان سويدا إيرو تشتكي قالكي بالكيش كوت
كوي لسوريا تبليافية تشيبك يعني ببا مجارة روجافي شيخ حكمة هجرية دبيجا ام دخوازن سويدا جو سوريا جدا ببا هرمك سربخه يعني افيا كمين جاره كبر برسكي بلند شيخك يك شيخ نهري بلند قوتنا كبيرا جدا مثلا هجري بانغ لجواكا ناف دولتي كركو لقل وان راوستن لقل وان بن جبوكو او بكاربن هريما خواج سوري جدا بكن وبكن هريمك سربخه شيخ دروزيان بشتاري مراسيما هيزا بناوي زيروانين نشتماني يا دروزيان بو اخفتنك پیشکش کر گوت دماكو او ايرش چو سر دروزيان آرمان جوان ايرشان او بو كو دروزيان تنبكن كومكوجيان چه بكن دبيجا كومكوجي چه بونشي هر وها گوت او شر ناخوازن او اشتي دخوازن لما فيوان هيا خواب پاريزن جبروه كيجي وان هيزا خوا آوا کرنه سي گروپين چکدار بونا یک و هيزا زيرواني نشتماني يا دروزيان أفكر. أهلا وسهلا فيكم شبابنا. أنتم العزوي من بعد الله تعالى وسيدي سلمان صلى الله عليه وسلم. هم بخير هاتن خورتن مه بشتي خدای مزن و سیدای من سلمان هون پشتا منه او ازمونا دجوار کوم تیرا در باس بون وکی کو از هرتم د بیشم جبوتا کسکرنا و یکی کو ام جبیر و باورین خوین توحیدین پیروز دور ناکفن جبلی مت کسی منینه ام وک کومکه وی پلیا نو لوا پیروز دکن و لخوا وک طایفه جی پیروز دکن لسر استان اف دولتی رخصتنه کما یا راستین چه بویه ام داخواست جهمو مروفن برومت جهمو دولت آزاد و گلن آزاد دکن کل باشور سوریه پشتوانیا ما وک طایفه درزی بکن جبو راگهاندنا هرمک جدا یا سربوخه تشتکی و شرطی نبو هر تشتی کب سر مدهات لپیش چاوه جیهان هاتن کرن